Tang hadian sisngi kata khasan trik Julai. Bah hadian ke jing le curep ya kalau odong. Bat ha ke jing yo jing tip ke batikna. Bakal don ke jing de ya ke caka. Bat ban ai syakinom ikmat. Kumta harlol kene ke benta nakaliang joka Voice of the People's Party. Marmar kelap penher da ke siti. Sya ACM ke KHEDC. Kat kum kate ke siti. Balotho aga khan rotorik unai tung a japsan. Syai ba syem bolang renja CM ke KHEDC. Kapang ke baong baka cinglet ngo ya kalau mapan ke balapan kala lau odong hapdang ke KHEDC bat ke hima meliem ka ap altrik ucembang arca aksau. Da kenek siti ngis ngobha pan pentip syapi ban nakaliang ke Voice of the People's Party haka cingelam u presiden rangba ke parti iba adan milal bersaimot harengkat ki katu kene kinengelam jong ke parti bah khasan trik unai tung arca apsan ngilalek ban pek bat ban cengok bat ban kemi ya kata kalau odong ke badan hamapan bat ke ke ba penlengo yang ngi kalong ba endang ngilap poya kata ke caka ngilap bakal don shibun ke cingkelah bat ke cing trekam butu ha ke bande bat ai sungpa ya ke caka hapok put sam jong kata ke klau cakiru shimet bat kinom ikman bat ke ba kam penlengo bat pensungsi yang ngi kalong ba wat yang manung rem balak ban penjeng ban longkum usaki hakatai ke klau hadian bal depan soy ke sekolah hap dan ke hima melim bat ke kasihil autonomous council ban penkelalau adong no yaka haka ap altrik ujembang arca khatsau ulajar ngai no bat kat bangi dang yayat bercurip ya katai caka ngilap ban ngisem ba syem la sumare katai kalau adong bawat kecing keru imdan shu ngilap ru bala ai caka ya ka PHE bat la ai cakaru ban yat lang ba ka surok na padang katay ka klaw ban mi sya new shlong bat kiwe de kicing pentre nang ta la ong susuru ban nakaliang jong ka parti ni thop ban pensngau syapi ba hatu nakaliang jong ka council ka don cing tip ne em syapang ka cing pentre kam ki ba pher ki ba chia katay ka law odong bat lada ka district council kam don cing tip ngi kerpat epi ba pen pan ye ke cing pensyai bat ka cubab na usiem ka hima meliem kenang baka cing temu ban penne ye ketika klau kum kalau odong kan dai banne na ka benta ka bit ka biang jong ki nong shang shnong bat kham tam ha ka bai dai bat ka mariang ka cing penne ru ye ketika klau kum kalau odong kan long ru ka cakashong ye ki sim ki basdang banduna bat do chai nakadaw baki klau ki badon posor bat kapsor kilas dang ban selen nakadaw cingpom bat pen klem ye ki ding ka cingdon jong ka te kalau odong kan ra ru shibun ki cing mentoy nakabanta ka snong bat kecelahi berkawe kentang ye wai ni kwa bat benrap baki la odong kilau kentang ki badon ka cela ka cungi ki dei ki balak bananam keleng kari bat ka cing pene ye ki kan kring ye ki nong wan cungok kai bat kan long ru kalat kamai ki breu ki basyong basa amarjan cengki bat ban kentiu ru ya kayok kokot jong kecelahi berkawe kanek siti kalong kum kacing pentip bat kacing kerpan kenang ba pinyo ban le ek ka badon kam ki belasai ha kasiti dai kong pilitas iem presiden kong bitron secretary ki badai na state women's wing ba marbot khar presiden ba nathniar mauri secretary ki badai nak state youth wing jong Voice of the People's Party lanek VPP bat hadian kane nakaliang jong presiden barang ba do jong ka VPP ulabu da kicing tho apa WhatsApp status da ka baong kacaka hima kamut ka jong usiem bat ki menteri kadai ka jong ukun uhajar hatu kum ki long dien ngin ailat yaki bakin kam trai bat le ka bamon ni don kam ban yang rang ba kum ki long dien ban penduk cace kini ki kruin bamdo kenipat kadai kadur jong mau rem ya kepala bo ha kapor belong CM Bardan nak benta ka klau mapat ban pen kala sya kalau odong lane kalau kentang henrei menta pat don show ka status jong Bardan kalau ong syuru in semadan sai ki menteri klon jaka pen sayu i hakini kisngi hakabak hado laong baki patba kin ing shisha lada ki i ka cinghe ka caka balaklon daki menteri o kepada isir kai shisha penkot ke status jong Bardan